Kani gade ke Pati CCTV, bat pidang pek yaki kubor baman kasngi. Kinong yalam jong kaseng Hill Farmers Union. Henne kasngi ke arpu arterik unailar, kila hiar jurep konsan sayodo shilong. Bantoket alor kajing syaot kilo ki marrep balawan ra de kinong rep. Na kisnong baper jong kani karilum kasi jantia. Pan penya yo, hakani kayo ke bolong ke kat kayi ke bokong santam, hakanong bak shilong. Bat hakajelam mekalahi borok kawe. Hakani kajing jurep, kani kaseng kinong rep, hapok kajelam jong presiden ubak komanda Shangpliang. Kalalap ya kajing sisa, katkum kajing ut je kinong rep, ki baju ut, ya kajing saot kilo ki marrep ban wande hapok kani kayo. Hakaje karan bat kinong patai kobor, ubak komanda Shangpliang ulapun pau, ya kajing sosi, ba kinong rep ki ya kendu jing haka bapen ya yo ya ki marrep jongki. Namar kani kajing saot kilo hayo do, kapendu nong hadu kata-kata yaki, bat kapenlong le no eru ya kajing trestom jongki barok sisnam nenter. Hakajing sya kadon kajing ujor nak liang jongki nongrep. Hakabayadai bat kajing 8 kilo hangni hayo. Kani kala juyat nak kapor sya kapor. Mentas ni habang ilawan hang hayo mapiru kala saki lagi jong kemat. Ba yo kumi tu ria sok-sok ma kasyang sok-sok tu. Kiot kumba 10 kilo. Habang ikli pat tu kasyang kadon kakia telak no 10 kilo. Saya tu kasyang tu lada kiot dia kata ka 10 kilo kajing kia ngim ong ai rimentan la syuat be 10 kilo sekarang kajing nong ka bakrawi ki norep ya habang lawan hiyo nak lengjungi ngibu kajing kerpat ya ki nong khi bakim dai ban iki nong khiet bakim dai ban 4 kilo te handai nak lengjungki pada kila long kimsim kongu ya kata kajing dawa ban 4 kilo kila penpau dakum ne berkentai te nak lengjungi nang ni skmat min haban pentip ya kene syakibor badai pai juga district administration DC berusiam pat ka sarkar badai baka thau kawa te ngin sa pentip syaki bat ngin scam ba kin sa court meeting da ka sarkar hi ban penbej kene gijing badang leng jungi nginum syong thaj bakin nginum syah hiru baka sarkar ban penbej kene gijing